Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupane dawuh la yugadul walidu bil waladi. La yugadu ora den kisos. Qawat yuqad la yugadu ora den kisos sapa alwalidu wong tuwa ora den kisos bil waladi sebab mateni anak. La yugalu ora den kisos sapa alwalidu wong tuwa ora den kisos bil waladi sebab mateni anak. Rawahu nyeritakan hadis sapa Ahmad Imam Ahmad wa Turmudzi lan Imam Turmudzi wa Ibnu Majah lan Ibn Majah. Sahahalan nyohehaken utawa milang-milang sahih hu ing hadits sapa Ibnul Jarud Imam Ibnul Jarud wal Baihaqi lan Imam Baihaqi wa qala lan dawu sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi inahu sak temene hadis iku muttaribun iku muttaribun dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa ardah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu robana dabu la yugadul walidu bil waladi tekening kisos pasera orang sepo orang tua yakni bapak bil waladi sebab mateen anak mestena ya nafsu bin nafsi bila mateen orang engki balesna epate bila saya pateen kela budak sayyid mateen dah ke budak engki walaupun sayyid kustina engki pate man gadala abdahu gadalna wa man jada'a abdahu jada'na orang se ngebiri budak engki kebiri juga walaupun status budak ben status se ngebiri kela sayyid tuan nikah saya berkaitan kelaban nikah tak kena gisos sera orang sepo orang tua bapak tak kena gisos sebab mateen anaan aneka hadis nikah nutuaki bahwa bapak kak dinto tak pateen sebab mateen anak tak kena gisos maksudnya saumpama beda bapak mateen anak tak kena gisos. Nah, mereka tak kena kisos, tak paten kia. Pendapatnya serah, pendapatnya saja jumhurul ulama. Nikah hadis dalilun ala annahu la yugdalul walid bil walad. Hadis nikah dalil bahwa orang tua semateen ke anak nikah tak kena kisos, tak kena tak paten. Dan Imam Syafi'i adabu hafidtu min adadin an adadin min ahli ilmi laqituhum alla yuqtalal walid bil walad wa bidzalika agulu. Imam Syafi'i adabu engkau ngapalaki dari pan ahli ilmu sekadima engkau ketemun secara langsung ben ahli ilmi gela darmada alla yaqtulal walid bil walad tekening paten orang tua sebab maten anak wa bidzalika aguluna kalaban sebab riyah engkau berpendapat daya giyah Ibnu Imam Syafi'i wa ila hadza dhahaba jamaahir minas sahabat jumhur sebagian besar dari sahabat yang kicukan berpendapat sami enggak nikah Imam Hanafi Imam Syafi'i Imam Ahmad Imam Ishaq setuju sepakat bahwa al-ab nikah bapak kela al-walid tak kena ngepate sebab matiin anak. Anak apa kau yita sebab apa? Li'annal ab sababun liwujudil walad. Sebab bapak nikah wujud anak sebab badan bapak. Saumpama tak ada bapak, tak ada anak. Fala yakunul waladu sababan li'adamihi. Maka karena wujud anak nikah sebab beda wujud bapak, maka si anak tak bisa merdak bapak. Untuk menghilangkan bapak, yakni untuk matiin bapak tak bisa. Apa? Cering badan anak je sebab beda bapak. Sebab badan anak beda bapak. Ada bapak ada anak. Nah, mereka
tak kening anak gelak mateen nuntut kisos dek ke bapak si mateen. Karena pacet sabab wujud anak nikah sabab wujud bapak. Loh, can an nafsu nafsi ayat. Can ayat an nafsu bin nafsi wal udhunu bil udhuni. Orang nyabah, fajar kelaban nyabah, kopeng fajar kopeng, merepat fajar merepat. Aneka ayat itu buaki bi annahu mukhassasun, aneka khususaki tak masuk deka orang tua da anak. Annahu napanya mana? Annahu la yugadu. Sampuna bapak nikah tak keneng kisos kelaban ayat nikah khusus kan kui bapak. Dan nikah sampai dari hadis nikah apa boleh lebih dinyabah beda anak soki bapak tak pati andi bapak miskin melarat bapak pesen elang ngedok benar elang pesen benar elang selidikin ternyata bapak sing eco akhirnya karena anak sesoki ini kah lapor ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah kula melaporakin sesuatu. Melaporakin apa? Bapak kula ini kengecoan ya Rasulullah. Elang sabenari obeng kaula. Selidikin ternyata bapak kula ini ke ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu anta wa maluka li abika be'en ria. Wa maluka bentunya na be'en sekan di be'en li abika kang kui bapan be'en. Nah, dari hadis nikah maka orang tua oleh ngalak dinana cuma sekadar secukup hajat untuk kebutuhan ngakan teka tak pamit deka anak orang tua nikah. Oh berarti seantah be'en wa maluka bentunya na be'en li abika kan di bapan be'en anta be'en nya be'en betena be'en kan di bapan be'en. Teti saumpama anak ni kay tali en le era. Eteret bi bapa ni kay baka pasar jual. Asa pa na. Kening jeria. Ada tuntutan saking dari berhaan seorang bapak ke anak. Saumpama. Keng tak kira. Karena ring tua bela serajit ni bang bela anak ke ring tua. Saumpama bede bapak pegel ke anak. Anak ni tali en le era. Eteret ke pasar. Etongar. Jaga paten jual tetap berhak ring tuan ni. Apa boleh cuma kalau pesen antah be'en wa maluka bentunya na be'en li abika ndin baban be'en. Teti